mani jeni akati apana unu wada sumpate asitne imunu ema akati apa ye no mai mun samma kudi mun samina ne kasebo biti samni e jasu samina sumpade abama sumpa FM ema akati apa SOMPA TV, MNGA, SOMPA TV, MNGA. Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM, he SOMPA TV. Remoto ahanya SOMPA 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima yemamu nyina ha awiei ebronson se de SOMPA kasebo esommo kasebo efe SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters e wokumase eye SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 wokumase Adamfopa radio fa Paris France enewo takwa SOMPA ye 101.1 Techiman SOMPA ye 106.1 Sunyane SOMPA ye 98.9 Enkranza Mensonom eye SOMPA 90.7 Doma FM Doma Hinkron so womo efa oye 100.7 Mankasim ye Kingdom 106.1 FM Decoder so baby radio one SOMPA FM ye Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube eye SOMPA FM live your website ye www.sompaonline.com Time heba mixture edroni ye draw etu malaria si wonu moto na se aduane nya woda ye kamfo edi amount hajia special local foods aduane papa fie eno no konkonte apreprensa aduane nyina na kachi ena wobenya kasa natural mineral water abudunso ensu krogen a wonu mu bia na woni paduan so adawase wo mo na ebo ye chidom ame de prem to breka sebo no ye de asomwa no poye ye ka mo se SOMPA TV so obetimi ahweye ene ye Facebook page ne ye SOMPA 106.5 FM Accra and some of this some where we did Makotino, Ebini. Ara wasambia si ewo kunsu ya no ewa santemantemo ya yatete sani pamienu wamo ahwe monkwa. Omai posi adwumako no wamo edi dwuma echeche wamo amudi abonefasam omakopie ewo mantifido emantamu ye kiremu se enipa makomako nwotwe ene ya kire wamo den ene omaye. Honorable Inusa Fuseni, Emrebi Echemuna we Jemtneni, Emma Parliament's Constitutional and a Legal Affairs Committee. What in Sembia to just a special prosecutor no one nene hosa said ye bimu esusun. Yatesa MPP amanyokona de shebin mashasi a wamo ayo yechre ewo bono mantemu nemusam etesei. Edwadifu wanom ewo odona ewo nkran ha wo mu kiremu so amuma aban no na watwemienu ede ensem na asi ho. Ejumayefo mo Volta Aluminium Company Valco e wotema wo mu chem se edan no a epono a wobefam na ade akoho no wo mo atum e ba ne sei Ghana Scholarship Authority ediaba se wo mabio mapono de ato ho adehye binimu a won wo suapo awodo mu nanso sikasam woden edema wo mo no mo mefa fom sei osuani a wono wo hwe apomode ho nsam so yo no nyafa kwabena mita kando wodi atudwa se wo mo agentity ya wie sa nursefo be se 10,000 wo mo nya adwuma nya dien na mpanimfo ya afa ho Abai the Jumedie be a fan cylinder recirculation model ebai. Wo gas cylinder na ye dada no ababeje mono. Wo mo se dada na ye de bai ne be yo hanchemu be ye aduasa de na ehu so manfo de ye aduane wo fi. Enfantema abaton peso somra shebe jani dia ba atrese anamotuo bia adehye no motuo ewo ne peso so yade a nani aso yi papa na wahenkasie ya wati adwaso ewo gomu atakwa wo ka kire emema se montwem ho every maya womo ekwa secondary school na America fo ekon amonone nsem no efa wo mo ne Iran no a eposo ho nsem bebre no foforo bi esi asuhyen bi wo mama ho kwan ye de ne nyina ebebremu
Ebeka wenum ho an yesene kosoa asonfo basa anawia so yatena se ebekenkan ede amamo yene ambati enka enawia brei eyeme akosia ejewa kwade boaten mene abena bedu adepa kofina fe die nyame ehira no akosia ago abowaje obetimi so afrem akosia nhira Afei ansami chemu ankasa enie arawo sambia si ewa manse westmanse mu ewa santemantemu kroba ko ye france kunsu na sa kunsu yi eben mankranso ye no ewo ahafo no south west manse mu ewo no ya biaye a eba ne kua wono ye hwade pa enya asem ketoma arawo sam no se wo manfo ye wono tu galamse wo mu de mani a kire sa kunsu ane mfafra mu a wo ma hyase edidi empotam honom anam so ama amena wodo ya galamse fo no wagya no hono abada dwasani pamienu wonu akokotom ya yeka sai de abusua wonu kan atiasefo ehubiem ebra ya mane boni ebeneza owusu ansa ekoduru ho na woni assembly members a wonu ewo mpatam wonu nanan ahemfo etwetwe nkomo no na won ba be kire mu se sai de pamienu kura no wo mu ntumi nhuru esa na wonu ko afuo mu o se na wonu ko akoye dayi o ena se galamse amena yi ekoyi gu wo mu so anaso mu kotomu a anam so ama wonu afiri mu na ebra wonu ensa kan ye se bibisa asi ewo mpatam ho no nananom kire se wo mo boanan ekoho ama wonu mu a wo mu nim so mo dwade ene wo mo mutimi dwade afro mu ne ade no saafo no nyina aye wonu afam de hwe sanka wo metumi ayi ni pamienu na nkomo da so te ase na so ba mo wu krade a enkwa entumi anye ebra wo yi ni pamienu epie ye no na je se wonu mo wukura ansana wode wo mo edu ayersabia ye kasa yi anam so ama nananom ayemfo ya wonom ewo kunsu mankranso enafe ahafo no south west mansin mu wo mo bu afu ekoto asere mampanyi ye rodromani mahama akyerese sene galamse no nipa binu mahyase na won mu didi kwa ebretu mu amankrofo emfu ya ase nyina so won moduru ho no mampanyi na mfane na nsi fam a Ghana dachi ye bedi dokno kwa ewo omayi mu abusia ye rebo awababo ensemo na Ghana Police Service mekire aposifo ya womobo mehu ban empanimfo ehwedi hu se de womo di nuboni udwa eya adoson wo mayim no womo ese ye mrantie na afa ye nketesia binum nanti na waso womo ti bibia ye fra no Red Maria ye operations na sa operations yi womo kire mu se womo da no e wo mentifido emantamu western we ye northern region no womo awrewra afiefie mu e wo miaye bia ebi ede zogbeli afei womo ekokukuo womo ankohonko a womo kosavlugu na sa emiaye be semiensa nan a wonom ekoye no ni nyina na eye search a wonom search mu rewra bi mu edem ne ade a na empanimfo a womo eto enkrai eye chief inspector ora abu isahaku wono ene ne mrantie be se aduanan e 944 na womo eka ho koye sa operations yi na womo kire mu se womo kodu ekura no ade zogbeli ho no wonom rewra fie mu no womo kwache emrantie mako nan ya suspect womo se nuboni hu dwade womo timi dipa ma nuboni no so few afei womo kopie mu e wokukuo no womo akwachiri eya ade hye mienu ho anso hwa womo san kopie mu e savlugu ho so womo kwachiri bi ana womo keka ni nyina ebo mu ene kwaye mrantie akentra nwamu anko betumi ado womo kire nwatwe ya womo de womo se nuboni ho nko a adwa no mbedie na posi adwumako no abamane a kire mu se womo achechechechere eniema bi a womo achechechechere rapo no mako be se aduanan 40 ya womo susu se eyesa Indian herb yi bi abonsam taa yi bi womo kire mu se be se bia na mmom afei ena womo de kɔ ama dokotafo ahwehwemu ahwe womo abomo amane ese se nipa nwotwe ni nyina no womo akachi a womo eboa amahwehwemu fine etumi akwaso womo bo obi fufuro dimpe won be hye akwakoche no aka ho a posi adwumako no ne fe no ewo etifido emantamu Red Maria operations no womo dwuma womo ekodiye emu amane ene ye de asomuwi Meka usa SOMPA kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra. Adwumayefo wo Volta Aluminium Company e twaneti aka ne Valco e wotema. Enne de na agro ni posokra wo so mani abresa krodom.
adan a wo mate se adwuma no ye ma ho kwan ma private firm bi a ye frɛ no Arc Holdings anase ARK wo mo de wo mutia ba be hyemu bi ɛna se hene ha na de nti wo mpene so no se Ghana agapade ne da bia na ye ton ya nton a ye sian private investor wo mfa ne time wuram enko wi ase adwumayefo mu nyina na ye yi wo modi na o masetre mato apen na ewo mu ana va akoyi ye se ye ma ankrankra bia bam na adwumayefo asɔre na o ma pre wo mo pre ya na tra bia na akoyi de ama wo mo na o mo so o ma hye ne din atena se ye hu sa de yi de wan sha na ye gemu de ama mpanifo etia no pai adwuma no mpanifo duru ho apɛ na afa adwuma no yatum main gate no wo matum de credo de ato ho se wo ma ho kwan ema panyini bia enwuram eti se wo be hwe ye Facebook page no SOMPA 106.5 FM akra na Vanco is not for sale and wo de abo gate na no and wo matum se adwuma yefo no wo mani abre ankasa wo so wo ma ho kwan ema mpanifo enwuram eti wo de boss a na local union chairman Oran Samuel Watchman Ajeman won central fort twinkomo efa sasem kro yi hu Nesi wo ba ko ni se enfre ba ko etwe mu no na enya antie bi se aban ne pese o privatize ba ko na ye kan ya dwinchiro mo se enya dia ye ti afia because nyama bebre e koso a e company no da so ye Ghana dia e be bo man na sin se be ye abrofu bi dia minister ba ha 28th of October na September make sense I wanted to see him na me so benene ene executive ye ne nkasa na yen kan ye side almost so mo yen ti di omo yen ase from October it ABC and na me no ka say honorable sector minister Amakofiwa nene PROF omo hu ye ya cho letter ko na ko 4 times we had 816 people now we say you person obi tie now the na person ya we any ye ti ye local union chairman Oran Samuel Watchman Ajeman wono ne kasa ya SOMPA kase bonso ya bohu da wuro dia kire wo mo no wo mo kire mu se wo mo ma ho kwan da e ma Vanco no ye nton eti adwumayefo no gate na no pe no wo matum e no mo de credo nso ato no wo mo se kopem se aban ne adwumayefo no betena se na ne wo ho bia ya ka ne de e ne ebrebre ama amane ama Brebra mama ne ma ampa aruso ye to akase bono eso oya kire bi koso e wo bono mantamu e yesunya na ya wato ne din sa ye nsura hunahuna demonstration na sa wo ye kire sonkun NPP adehye bi a wo mo e wo bono mantamu na ate wo mo wagumu a wo mo ayo ye kire de akire aban no se hunye wo mo hu sa asa ne aban no wahyase a wo ye na wo hunahuna NPP adehye kakra bi a wo se wache wo mo ne adeade no enya de o mbeti ase na ase wo ma dadwene wo hu se aban yi betena konya so no wo beso wo kire NPP adehye ne nsade gu won machi na wote aduane de famom de wuro manum eno so de MPP fo eni wo mo emogya mu kura se wo se wo mo tena se emane ye ho na nso nti wo mo to mu ogum na wan mato predwa ade amane aban no na Owura Jerry Ahmed wono wo ko ma Jafia wo ye second deputy minority chief report no akroya wo sa ya mrahye badwani a wo jagbawe abato empeso so wono nsɛmtwerɛfoɔ akasai aba no ye kyerɛ no ekoso no. It's actually regressive. It's so much under attack. Almost every agency or institution is being weaponized by the government of the day. What is happening to us? Say, can be man can be man. FM station and a TV station. The next thing is that they will trace you now. I bet you. Almost as I say, I don't really understand. People had the F-1 to use, say, Baumia or Yupekunam. Onomunsa, a Muslim of his caliber. Then I am can't Akufado. Yakaka say, Onuka Obemu, Nanyam Pebon into Ibimu Omukaza Akufado, Benuka, ahead of Akufado. He's still alive and strong. Why? And just the fact that you promised the people that you were going to sign on the LGBTQ plus law 1 year, yeah. Colors of LGBTQ. I posted on the Facebook. Now we're teaching Crawford. Na eno no ana Owura Abubakar Sadiq ono so ekasa do no abonmo na se Baba Amando wone ensemtwofo ekasa wopanyipa na nansentam wona no koyi nika ema aposifo ekofa no no ono so nsem kakra ochemuni. It is being raped by President Mahama and his cronies. Clearly, Mabuno Machie over the past 6 months, from Obama Bokuase to Adenta Kumi to Fanti Comedy to Yera Branye, Bono region,
Now the Baba Mando account. Maybe I'm your last stop. For President Mahama to arrest another youth in this country, he will have to pass through me. And that's why today the people of Ghana will register our displeasure. Because President Mahama remains one of the greatest beneficiaries of free speech. And today we will not allow him to intimidate us. We are far beyond that. Open 1,000 times, I will speak, I will defend the Constitution of the Republic of Ghana. And that is to the President of Ghana. And now what to quote your forcing to say which is a license 11 million. She come the other and I'm calling him. Oh, we know. Baba Mando Akoka and then just what happened? And the channel and no necessary for salary areas or President Mama on going to and then found and then disability for coming money and one Natural sir, I don't know, and you might da Nira no one, son, way. Aye, Abubakar Sadiq and your tenant Cadoro no Bormana say Baba Mando. Na Opani Pai and an Ansenta Muyache 1 year Abronya DC, Ewo Bonamante Mua, see I didn't pay for yes, sir, and was on to Wamano, na and some will be a 1 market and maybe crack for a judge Huano, Ninano, one baby yano, and Mark Cotton, so as so at ye. Na Yaka say, or Yachano Gusua Daya Ecoso, Ewo Sunyane and never from Bonamante Mua. What will you say in Suro Hunahuna, and I in Suro demonstration na wosho placards a wodo ye gita wo mo no achese nya sam keto makora abobo ya aban ne ade nyina ne namu kire se aban no waje abobo ya atomu a ene eye adwuma wo mayi mu na yenkwa wo man so yi na ye ne nanajuma opamboa enkotwetwe nkomo wono ne yama no boni ya wato yenkra efiri buno mantemu adwuma ma hai ya mo mi na ba mo ayetwe na kwese sai ina ba me da se so de wa ma ti fo di kan nya ne ntie no oba buru mantam ha je chenche a ekoso ene ni nyina e fa se MPP na omususu se kwan a President Mahama ne ndi se aban no etiti omo no e kwan mone enti omo de ye chenche ahese so a ye fra no ye nsuro ahunehuna a ye tre na no pe ye nyina hia mu Ojubi Park e wo sunwan ha e na omo na nsa kwan no so akofa sunwan kromu a petition omode aba regional coordinating council na ebedu ha no regional minister eni ha enti deputy coordinating director owo ha no ye maame Preska and Nigeria mu petition no na ohwe say the demonstration is here it's a very peaceful one a police force wo ha bebre a ye nanti ye asunje ya hu basabasa ye hu se obi kasa kasa ntwe bi anase entokwa bi sa nanso no mpanimfo a omudi animu a demonstration course na ya wura asoma chremea ono na ye deputy organizer MPP wo bunu mantamu ha meneni bedi nkomo ne enti a ene dey omode oyete sonkun we aseso enya me ma akwa ba de ba SOMPA FM aka mejo so be me na ene ye hwa say ye wie bibia de na ma ene yesu ahwehwu anyi ye de seso washa eye NDC abani John Mahama aban enioma bi a nensen omasha ti omo ye se okasa ya ne ya cho ne do court do kudu court pe se wa no asem te se ye mpenti ni aremando eno na ama ehase from ye regional chairman ye be che no e de ne call ye se wakasa judge bi ye partisan ye wi e Baba Mandu e o region ni mu on ye regional communications director for Sunyani East ono so yes we share pictures bi o Facebook ono so ya be che no ye won kofo bebra because of cancer mo kan wo radio so TV so ne Facebook ya be che omo ene ye ka kira ban ni say oman ya ye wo mi kan bi na men ka bi aman democracy ene ye wo enye ba akofo ene wo so kasa enti saban ye be kasa na so be ba be che ye dia ene na emboa because unsem na ye kan ye wa wonsem in opposition no kan so ba wo be ye ka eye gay dollar now so ba in 100 days so be sign am na be ye emra no wo ba ye wo guju wani na so ko ye picture bi wo ho na say or the to one ma wo say the men ti ase ma be chew am ye nya judges as say am ye remand judges so free MPP man na so e Ghana ni na so ka say ti aban na judges no ye nya di duru ho a no ne ye ko ye den ye ko remand so we are sending a strong signal to the NDC and the NDC government to say sa hunehuna na o ma sha some di hunehuna Ghana for no obi ani wo be intimidated about it obi antimi hunehuna obi a okrom ha na mom kabi mamen kabi e koso die the freedom of speech and as free speech ne die e be koso ye aduma enra no say ye aduma enne so e be ye aduma obi enu o be kasa na matimi ache no ye die e be kan se ne mo kan no ye kana sabo ba tia ne be nya ache ye nyina
So John Mahama and its government should understand to say, Senior, I have one that you nip a person in the Anchanotono, Sassanka Conforsamu, NDC Dako, I NH 2028, Dr. Mahmoud Baumia, everybody Kunyan, because it's one you want to win to make Casano, Nina become. If you are catching almost a mushe, Nanani Omoya, not to be a better in the day, Ayomo, the Becca Sana from Betty, the Omonia ready say, I have prisons one, no more Betty, I have done a phone because in someone, Omukayano, can some nan, your bed, your Besha, near catch almost a way, I'm Casamo Bay, teacher for a better woman, you bet your teacher for a bet your nurse for and nothing is here, Ninano, and put any Omokano, Okai, and Yacho. And let teacher castle demonstration, yes, no copy you. Sana net here, and yes, and automatic postings on Mokayano, and yet, and so cases here now, even you remind Jedia, yes, no work and this in once a month, the Republic versus near board India, so now we go remand. It's yesterday. Ghana, we have already sent a strong signal to the NDC and the NDC government. Said, yes, yes, Huna. The BBN Rambaya, a Huna, and no Kenya Becca, and the Ghana for. Everybody that's now already say more Nanka as a regional minister and a Jim petition. And everybody who regional minister, more Mana Yahweh, and I say, dear, young Hunawaha. Yeah, the letter, but that. Almost say, but now regional minister to Quine, coordinating director Sunia, deputy coordinator Sunia, Obi are not sir, or see your father the money piano, or Sunio, but Yemonia Empire, as some Nanayakano. Minister Bibiano NDC forwarded John Dramani Mahama. I hear the president of the Republic will be ano. Obete, and we send Yakosu Ghana and ye, near judges, communicators in ye. And it is a regional minister anywhere. You buy no, you are but Tarabino, nearby and any palm and so we don't have a problem. And it's on my budget, dear. And yet, about Pai, a bed drop by mu. None year or Tomoyano, or Marcos Friday, I am a Cabimami Cabino, a Moya group. I'm a no big cassa, one ship and motion if I obey Niade, Akata. Yeah, and many about a deputy organizer, I'm a blue region and NPP, and any game community to say idea. Yeah, the petition and as NPP for, or more the petition, I'm a deputy coordinating director, or Blue Mountain Murphy. On for regional minister, Baby Obiano, on Farmer and not on to us money new about Kasimu, said the Bay almost. And a kingdom. 106.1 FM ewo mankesim udi code anaso no baby a radio akanta ngwamne nyina wo so ye ginamu denden ya SOMPA FM ye miemu kama ama bibia akoboko Facebook ni ya SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube ni ya SOMPA FM live kana share band radio kase wono so je na fe ya